Mama wakwaba aha GC and page so meeting de adwoa searching and then the day the kan a de ehwe me a mesra na wa subscribe to my channel we are now don sa emia bell no so we be notification and the sun news said betun we ubenya be atie and I say ubenya be ahwe e GC and page ha Ghana fu bi e no mo kase na omo de omo adwenkyere we e bai e wa bra Daddy Fred a wodi ni djuma e wo Facebook they announce a newspaper oye program na obi e phone lines to me na Ghana fu bi omo abrochiri omo de omo nsema atodwa na omo nsema omo kenya ne se omo abrochiri na omo asoma adwo omo o enka ne no obusuani fa phone no ye call ye pay school fees ye pay do free SHS ne buy no enyema ba ko mienu bi wo ha obeto but enti se na wutia school fees e ka ho ne disi omo asoma adwo omo pa wo be omo wo no enti na no omo bompai sa fi 2024 about ye babeti ya mahama on pe ba bintina no on pe ba bin da kire se we abuna mambu awie Ghana ha kra ye hwema president bi eba 8 years o mampenda da John Dramani Mahama abra ni predecessor anase ni president oni ni dijuma o mampeni Atamels enya ne ba bi koy no ono na o take over after o take over na eson no ye san to abama no e na odi su a odidum so ba ye bofunti ye to ne kene no nti we abuna mambu awie on pe ba bi nkotena na so on pe ba bi nkotena na so ye din na opese o san so bebu amambu ni bi odi a ene o mampenda da John Dramani Mahama bebia wugina no ehwetro na sisi wona yie papa because omo abrochi na kire se ene sabato no ba bedu a omo betwa ticket na omo abaga na ha ni omo abusuafo abekasa uyo abusuani wono kasa na wanti na ose chinchina abeto aba na Mahama dia abusuan no nka ho ene o fafo na wo ye course won bre osika enya de sika no nsa beka esese his excellency na nado dan kwakufu ado ne niama pa obeye president waye no esese NPP aban de sanso to aso ye gya masomasimu a asomasimu on besa amambu no on besa amambu ni nya de amambu no mebu ni yie enti nya de omo be pene kra na asomasifo na aba to aso NPP fo na to aso ze ne be ya enyama pa na nado ashas no mbom be to aso asomasimu mbom ba be se no enti Ghana fo mo abro kire se ene se he besia ko mbe bo no mo agigi sika no mu nyina bagana no wo bagana no mo atom ho agu ne sika na mo gege no omo acheche no mo akensempa to Ghana fofo so want to aba no ma NPP amayoko na NDC fo de enya de ye nti ensem Ghana fo bi de Gideon to say me ga che no kre no me ko she Ghana na me ba so na me tu bia mo ni tira ya da se Gideon etu de achire nkomo bebro mate Ghana niam e ko so ni de ehia se de medical kan se obia wo pese omamu we ko so na esa to aso no na wa buruchira unu nu bia kasa akire ne niam mu na nko Ghana nipa no mhie nyina ete ni omo bia se ye to so mienu obia momodin so obenya Ghana card no 2024 obia wo pese o man ni koyi no ye nyina ye nko Ghana ne nko to aba ma o mampani MPP amamu no enya nkoso ade a meka no se esi ye pe o man ni ya ye nse ye kakra mfa mo o man no na bebre o ha o mu susi on be so esika e di akoto aba no mo ma ye nyina ye nko na se nipa e wa bridge se ye koto aba American fo nko akura se mo nko na UK fo se ye koto aba nim se MPP besa retain power no me de mo kan no na obi a unia wo Ghana no kasa kire no cheche ni mani so kanokro bi o biche mani mu no me da asemi wa adwuma achire bete ga next Saturday. All right, Patipa Gideon ya da sipa Gideon yenkwa na yenkotie ha so ezo sa asem chiruni odaso ka asem mamuji ne di ema mu hu se enye no kware se o ma anya Commander Sugar Factory na na do bae no waba bae ene lubricant factory ni nyina no omo ye ho adwuma eniema projects akodro na na do one district one factory projects o ma ye egu akwan mu no ese wani na nse o ka kire it is on my penina to niema pa se be ya Ghana be fa ne ntuma pa afra ka o se Mahama wo da ase se went mi anye na obi ye e de aboa Ghana rather than jealousy na adobre mo ma no
ene ya covid aba ahokyere ba wiase ba bia world crisis still Ghana man panyini commission projects nanano or commission projects akodro na buza say ekwa be no faso commission projects ahokyere ba wiase gina ba bia no oguso commission projects oguso commission projects enti anafonom munya monka no mo fan compare obi ana ahokyere ni ho na ahokyere ni ho wantimi anya hwe amfa magana ene obi sori a ya na de abufu kura wo mu ne se ebinim sori o pretend to say de o ye neutral to say de o de o ni party bi afa ena Ghana sei ena mpadifo mo te ho ena mo Ghana sei na mo di Ghana sika na mo yese o kasa te say I don't know how best to describe you o kasa anyhow o kasa no no ama facts ne say o compare we o di ma brochire am for so first of all brochire onim am for so first of all brochire ya busa ne kan kire o ana wo abra na behwe busa o mom wo ama no ne o mom wo UK inflation e koso wo ho prices of goods and services enya asem ketwa enei o ayi gas bill o mutua electricity bill o mutua wo ho enya asem ketwa car insurance de bobo omodan ka bills o mutua omo cable fees it is a what enchen now the only say bi o je onum say abrochire de muntua tax ne fancy Ghana te say abrochire a wo so untua tax no o sorry a o pese o ka asem yentie de wo ka na ado danko akufu ado e o se sorry a bompa ye ne de awrade ase se ye nya o mampanyini a odo man na o ti sei o mampanyini o wa adwempa e de magana o mampanyini o pese Ghana peja na tumpon na ekosoro so e o se ye ke dana se ne ye jina ye ne ye kamfo no ne ye bona baso pai na o mampanyini Ghana enya no in fact Ghana enya o mampanyini papa na NDC ohu Mahama me pesa me busa senti NDC apart from Mahama muni obia foforo bia obia yeso ne Mahama ebe contest ya na mu boni pa ne buga ebi ne Dr. Kwabenado fo wadwene Ghana ho se mabunu nya adwuma anye NDC ne constituencies no various constituencies no ebi mo ho mu nya adwuma anye into the project e friend na ho top projects various constituencies wo se be ya omo abetim de aye adwuma na omaja sika kakra e de egu omo botom e de ese dun katia ne ko ho because Mahama ntimi initiate sa projects ni bi ono kwa be o mampanyini da no wantimi a monitor man ka se o ye bibi kura de aboa mo constituency levels ene de oba obedi mo obe ka chem sam nkoto abama no na ebere a obedi akonya no ohwe mo eno na emre bi Dr. Kosibotwe okoye research